Welcome back to my YouTube channel. Sekarang kita on the way menuju video shoot, mohon maaf, untuk brand Xiaomi handphonenya Tati ya. Lalu tadi sebelumnya aku ke PI dulu bikin koko. Karena penting banget nih ya kan, karena bakal pegang handphone jadi bakal harus kelihatan kuku-kukunya, harus kelihatan cantik. Jadi gue bela-belain banget tuh harus kesana begitu jreng. So now we're still on the way, semoga sampainya tepat waktu. So oke, ikutin terus. Akhirnya sampai juga. Bukan ya lo, ayo ini ada Mas Krisna. Pokoknya kalau misalnya ada kerjaan, Eka langsung Mas Krisna capcus. Dan juga hari ini stylistnya Dong, all the way from Paris. Bonjour. Udah siap belum sih make upin gue? Oh, lu masih betah sama dia? Lu masih Itu betah bukan loh, cuma Zay? ngomel, saya betah saya. Oh iya Zay, ya Allah Zay. Gue pikir semua bencong tuh pasti suka ngomel, enggak ya Zay? Jangan Ya, kalau ngejudge ada salah lo. baru ngomel dong. Oh gimana salahnya ke Zay? Salah. Ih gigi kok makin terang sih Jong. Lampu saya. Tuh kan giginya tuh, ih gue lupa deh pakai ini buat putihin gigi gue. Pinjam gigi gue boleh nggak Jong? Aku kotak satu-satu cang. Iya sumpah gue lupa loh. Dari itu tadi mau putihin gigi dulu, apa namanya ada gigi gue. Anyway. Memang diciptakan spesial untukmu. Let's master every style with Xiaomi 12. Durasi nggak sih? Nih alis masih belum loh Zay. Jadi Ariel paling takut bikin alis gue. Kenapa tuh? Takut banget. Karena alis yang kayak masukin rumah hantu. Betul lah. Oh yes. Baunya kurang hitam nggak cang? Eh. Masih ada bawahnya ujungnya. Lu dia ini nggak gunting? Cukup lah. Cukup. Cukup nanti pas malam lebih orange. Gunting lah. Oke, ciao ya. Kita kemana sih? Mulai. Oke, berdua selesai. Tepuk tangan dulu buat kita. Oke, kita standby ya. Action. Maju. Oke, cut. Deng gue banyak banget deh. Hawa-hawa Butita deh semuanya. Action. Action. Oke, cut.
Jadi nyilang ya, kaki kiri yang maju. Jepol? Ya. Oke. Oke. Action. Oke. Kak. Oh, perfect, Kak. Pada itu, ha? Apa ya? Rambut kemarin itu aku Es Alina batu. Buadi dilempar-lempar, Zay. Ini pelakunya nih, bukan masnya ya, tapi sepatunya. Beauty is Pain. And also the heels is expensive. Double pain. Oke. Sudah juga sayang. Aduh, sayang. Aduh. gede. Oke, ya itu dia. Peluangnya dan dia. Oke, bisa kiri lagi kan? In fashion design, Action! it's not only about beauty. Nice. Okay, alright. Action. Only about beauty. Jadi gimana tadi salsanya? Salsanya gimana? Jangan ada yang bisa. Masih ada rasa-rasa zaman dulu saya salsa. Dari situ aku mendapatkan perhatian dari Glentan dan juga Yuk. Action and move. Oke, cut. Oke, roll kamera. And action. Oke, cut dulu. Let's apa sih tadi? Let's master. Let's master everything. Siapa ya? Soto memory loss nih. Oke, Asli, standby ini ya. makanya aku udah dicemooh banget nih sama tim aku. Ih, kok pakai contekan sih? Oke, let's go. Siap, standby. Oke. Let's master everything. Show me 12. Master everything. Aman? Aman Jambak kak? deh. Aman kak? Gue tuh susah banget ngapal walaupun sependek itu. Aman kak, Pet? Coba ya. Standby. Roll sound, roll kamera. And action. Let's master every style. Show me 12. Lupa lagi gue. Oke, cut dulu. Master everything.
Sabar. Standby. Ini rasa Hollywood tuh begini ya saya. Rasa Hollywood tuh setidaknya gue pernah ngerasain gak sih? Oke, standby. Suaminya Keren nih. Keren nih. gue tahu sekarang, jadi emang harus reverse psychology, nggak di roll. Iya benar. Rasa aman, nyaman, sentosa gitu. Pas di roll gue kayak Tapi di tempat kapet aja. Belum, mohon maaf, harus ada voice over lagi. Semangat, semangat guys, semangat. Jadi hari ini sebenarnya ada diundang nobar buat INTM, tapi unfortunately kerja sampai malam. Ya sudah, nggak apa-apa, say. Mengurangi berkumpul, menaikkan cuan. Tetap kayak maunya ngumpul-ngumpul ya bancinya ya, say. Oke, baiklah teman-teman, mari kita mainkan. Salam kenal, sawadee. Oke, kita duduk pose gambar tiga. Untuk cipet, nanti lu bakal ada samping, nyender kayak gini, cakep, tangan kanan pegang HP. Kayak gini. Jadi untuk Irfan, lu hadap ke depan, frontal, tangan satu di siku, pegang HP kayak gini. 1, 2. 1, 2. Jepet kaki turun aja di bawah. Hilang ya, tadi itu cuma satu ya, say. 1, 2. 1, 2. Nice. Something kencang kita suka, asal jangan narkoba. Lagu apa ya? Something like EDM or Beyonce, Ini yang enak or something that sih. we can say. Ini yang enak sih. Ya kan? Ya. Kayak Titanium atau itu lagu apa sih namanya? The Beautiful, Turning to Boleh. Mana handphonenya? HP. Oke, 1, 2, 3. Yes, good. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sabar, Bu, sabar. Oh, belum. 1, 2, 3. Ada berapa? Ya, sampai gitu. Oke, 1, 2, 3. Nice. Nyamping, Bun. Nyamping, betul. Nice. Lagi. 1, 2, 3. Nice. Cakep, cakep. Oke, mainkan. Oke, Bun. Sikat. 1, 2, 3. Bukan konser ya. Bukan konser. Yes, good.
design is not only about looking beautiful. The best one comes when it really fits you, as if it's only made especially for you. Xiaomi 12 master every scene.